Shisngi hadian banakalyang ki security guard ki lapin pau ke jing bitar ya ke jing themu jongka agency bapinya ya ke kam security guard ha NIT sora ban shim pisa ne ki bawan apply kam security bat pinhiar kerdan ki ESO bat ki supervisor hakaba lawan ban tuklar lang da ke hinyo trap National Youth Front South e sora circle halor ke jingthmu jong ka agency ka balatip kerteng ka North East Security Service hagasngi ka babut pan kata hinne gasngi kan riutarik ukala lingkot arajar apun riu kibor pinya jong ka NESS kila batha ya u CEO jong ka agency usarat kalita banwan hasora banyakren halor kitei ki kenram kiblami hnen gasngi Bat kejingwan jong CEO jong kate ke agency, kaladon kejingnya keren ke basani bha, hakaba nakalian ki nong yalam ke HNYF, lembat ki security, kilahun ya ke ke bami na kejing keren, hakaba kaladon ru kejingkular na u CEO, baya ke pisa arpo hajar na ki ASO, bat supervisor lembat ka khatsan hajar haki security guard, na pinsangye abanakalian ke agency, kanum shimshu ya kate ke pisa. बाकी सब तो आप बाकी तो signature DJ na sir, signature and Then we will write it by date, yourself, okay, and then the heading will write it, okay sir. that's That's not important sir. This is very important sir. Yeah, I will for our company, okay sir. अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ऐसा शुरू हो गया. ऐसा शुरू हो गया आप बाकी सब में क्या अभी करेगा तो सब लोग? अभी आप लोग जो बोला था सब मान लिया ना अभी वो ये तो मान मानने लिया, का मैं नहीं हूँ उसका तो मान लिया, तो आप उसका लिए तो मान लिया, लेकिन आप खाली सिग्नेचर देने से सिग्नेचर ब्लैंक पेपर में कैसे करेगा No, you just need. I have told you to just write, Okay. write down here only. No, With your signature. I discussed the issue with director again, and I will let you know. That's how we 2 can days. have anything 2 days. with the NIT, sir. Okay, we are the. 2 days. You just send it to the director to whatever Here is you a want. process. Urusan ini apa tadi? Ni satu mengiti kayak you. Ba ulah kulah amal post ni. Amal kopi ko. Kamu kan dadon baka yu pak khamjang da. Ka signature jo le kan ni. Uni bukan handle mentas ni. Itu ये तो ठीक लिखा है एजेंसी शुड पब्लिश through online offline advertisement if there is any vacancies or posts Everything as is per mentioned as conducted by our agency NESS and consider our cases and taken applicant in the first preference. ये तो ठीक लिखा है ऐसा में तो ये हम तो 20 का देश में अब कौन कहेंगे यहाँ भी हम रिसिप यहाँ लिख दिए हाँ Okay, write down. अच्छा ये रिसीव हो गया एक तो दे दो हमको लेटर एक 20 days. ये लेटर हमको एक होना चाहिए कॉपी है इसका अच्छा ओके जी हाँ कॉपी एक दीजिए हमको I copy sa to. आज कितना तारीख है Sign asli kan? अच्छा 6 आपको थोड़ा हेल्प करने पड़ेगा हम भी हेल्प करेंगे Abang. मिला अच्छा ओके This one, that one is for you. ठीक है ये भी मिल जाएगा ठीक है तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी दैट यू If more than 26, then we won't. then you allow them to work and in between we will put a advertisement within a week and we will let you know we will let you know about that advertisement okay ओके बॉस thank you Abang ah. अभी भी नाराज है क्या अभी तो गले मिलना चाहिए तो आपको सबका हाँ सामने में है तो पहले मिला है नमस्ते Mandiang ini kaseng kum kaseng ni hakani kasni ka pamenta hakaba menin kasni kaladon kajing ya wan hani ban ya kendu ya di inchat hadin pengilaya keren tim ta kasni sngoban nakalen kaseng ngilayo ya kajuba pak sngoba ka kam kala long ka bajop mentakasni hakabang ngilayo ban ya kendu ya usio ban ya keren rahmat hakajing ya don dekat lang jong kini ki security guard di banadu SO supervisor bat tiga tunjuk ya kaba kani kesini kaba menta kajing ya keren kejongi nakaseng halor kini ke saut likimat kabaningkong kabang nilai keren halor kataka kajingmut kaba kishim ya kani kapisa kaba hasan hajar ya ki security guard bat aku hajar ya kita kiba ESO bagi supervisor dan nakal yang jong ulayo ya kiba baya kani shimshu di ngishwa ban keren kendit nakal yang jong kaseng ba sedang ban lekah ya ke
yaki perdok persnam jungi ki baterai hang ni dak ka fiok ban chat sit yaki niki ya kapisah ka bakin siu kum kafis na ka benta kan ka company jong fi namar ba ngisngau bakan ni kalalong ka ba bean ka bangimla ban priang lada kumi kaseng sim ya kan ni ka benta imat ngisngau ban ong ba kan ni kenes kan penyak syakmat ban sim yaki kisah ka ba apa ajar ba ka hasan aja tika jingwan jungi kaseng akan dikesengi kalong bepa angi lala ban penduk ya kan dikepisah bakin nakalian juki kila kubur bandum simsyu ya kan dikepisah kasan bat arpo aja de ngebat akan ni kebayade pat bat ka trading license kamat ka baar ha ka bang ya keren ya ubat ngikli syapang ka emosi nak po ka district council untuk kati gini ya kan ni ya ka bangin pen isyai hang ni tina kalian juki kila ipen i bakila yo ya kan ni ka trading license napo ka district council dia kan ni kakam ka basa ngisngau ba ngisngau lengok pan ngisau dap da kajing lengok bang yu lemba ke social media baka reply na ka KCDC kalong ba kinum isu ya ki trading license mai lada kidon ki jai penriu jungi ki balak bantre ya kan ni kakam de kumba menen ngila sipen kan mau pa ya ka kidon kijat penrujung ki baterai ya kan ni kakam agency kidon kumba alai teling la syu age sampul kumba ranger kata-kata nadu ke elai de ndrai kasngulungo ba kumnu pat kidang ai ya kan ni katring resan kakam ka basak ka jungi kaseng ha ka bayade bukan ni katring resan nilai ban panjing pensyai na ka konsul ban na ka isi ka batamai mata halor kan ni katring resan ya ka ba macam lakran tamangi pelai i da kan ni ka kuat ka ba ula ahim CEO mentakas ni haka keti ke jongi CEO besar jong kanas de ini kan pak hakan ni kabiyade bat ka jing rungkam bungjam jong kini ki employment de haka bang ya keren nilai tai mentah hang ni bat nilai yo ya ka jubab jong u bat ulapan ya ka por nangi ka ba shipos ni bo polite ya kata advertisement but arpos ni na kabanta banweng kam yakin non tribal kiba ladon hakan nika agency kan nika kanes Northeastern Security Service tena kalian jongi ngisngoba hadin bangilai keren bat ngilai tai ai bha ngisoba ho nginsya ya kata kalenti kaba shiphousni bat kaba arphousni kabaki kilapan por nangi bat ngisoban ong tangkawi ke kentin balada kini kani ka shiphousni bakat bat ka arphousni kam urlong den nakal yang kaseng ngin sim da kawi ka senjam ka balik sing ngihap ban wantur hang ni ban pen i da kabor namar bang sutu ba ki kular ki jongu ki baula klay yang ngihmat kan kesngi lada ubakla ya ki kentin ki baula klay kan kesngi ka ba menta nakal yang kaseng ngin sim ka ka senjam ka bakame bat ba ngihap ban be no sendon ya kan ki agency nang ni napo NIT ban inuan ya lam hiru da kini ki agency ki badai ki jat benriu lajong ki badan hakanika state ka jongi tem nilai keren hiru ba hakabayade bat kini ki ASO ki supervisor bakin ne hakaju ka kam to nakalian jong kani ru ula kubur ba un pene nadu mtakasngi bu un pene yaki hakanika kam te bat ba ngila dawajur hiru nakani kanes ban kamde ban persyang ban lekai yaki pardo prasnam jungi bagimde ban syang ban lekai nakameta kajait benri jungi kabadon kam yaka jingyonong ojo yaka bela nakani kan NIT bat nakani kanes kabasim yaka kontrak hang ni kum kata ka agency kaba dei nak mentakika balada bat yaki weki agency kiba dangwan temar bakin persyang ban sim yakani ka senjam kum balale da kani ganas balada ki sim da kani ka senjam ka seng kalong ka bala persyak lupa nani syakmat bat iso benong rupa kaban kong syap kani ganas kum bangilaya keren himene bat CEO ba kabanikong udai ban pai khmat syaki pardo persnam jungi ki badai ki khasi ki jantia nganap kurikulum ya baru
kabri jong unyo trap pakisim kerpang kabenikong ye kasi jungi da ka pelai ya kata advertisement but ngingi semba kibun ki kasi jungi ki belalong fit pan pre hakani kakam namar kumbangala keren menin bakiladon ki phone call ki belai call yang ki don ru menta ki belawan rael ki kot ki slaban pen i hakmat jungi ki nong yalam jong kaseng baki de ki belalong fit abang ila syek ikot ki sla but mentan ru arngut ki breu ki bakila persyang nang ni ban ki perdo rasnam jungi ki bela persyang nakanika company kanika nes ban weng yaki nakaliang kaseng mentaka singla penrung biang yaki bakila yo biang ban pre hakanika nes tingi soban ong rup ngidap ka jupen jekrau bakila yo biang but yaki breu ki batmar isoban ong balada ki pelai ka advertisement kin subhaban ban yabu yaki kitchen ba kinwan ban apply yakanika kam kaba light hapo kanika net kepada nak bantah jung kita kajing kula jung kalong baik kini hi kumbang ilai keren kumbang kini hi gino kregi barim kini kumcu nadu ESO supervisor kini baik hakaju ka kerdan security kini hakaju but ya kakam kajam ru untep hi kita ki produk personal jungi but ya kanika pisa kaba arpo hajar kinum simsu di katulop ru kan nek kumju but kita hi bangilai keren kilong bi kumju hi kumbaga ki agency ki barim kilale kata katai kaju ka polisi tekam ka bakin sim kanika agency ka batama obat hadin ru benar kin kentiu ya ka tulop ki niki ka bateri ha kanika nes